Okay, Honda RS Tricore Color. Kita ada sebiji tahun 2000, didaftarkan tahun 2020. Okay, standard lah. Rim standard, engine standard, semua okey. Dia punya water pump okey, TPS dia okey, bateri okey, balancer dia pun okey. Semua masih standard, tak kacau lagi. Engine tak pernah usik. Okey. Mileage dia pun baru 26k. 26,000 mileage. Okey. Owner tak jalan jauh mana pun. Plate KL, plate wilayah. Okey. Cantik ni color Tricore. Jom kita dengar dia punya engine. Okey, semua elok. Okey, berminat boleh Roger.